paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anak napasamak mo, paray. Ay, paray. Ay, agkurad kan sa matin. Ay, huwag nga ron, paray. Ay na, imbag nung sana makaalis na tatataba daw. Ay, diyak mo ako, araw. Ay, gusto ka man ta, kitaan mo tibagbagim. Ay, salbag kamot, paray. Ah. Paglabusin na kiday. Ay, oo nga, no. saan ka diyan nagatul day tatataba daw? Ay, medyo nagatil nga ron. Ay, delikadong arutin Ay na, agkurad gayam ni pare Badong. Ha, ay no bilang mantakas ka. Nakakatkatawa ka di dayta. Intay. Ang mga no agkurad ti kwa. Ti amin abagbagin na. Nagalas mo't tantikas ta panunot mo. Intay. Ibagbagak lang ang mga no agpaisungay. Ay, adalaok na apanaguyaw ti saom. Made, ti kasta. Ay, jak maliklikan ti katawa no kasjay. Imbes kit di akaasyam jay tao. Ang katawa am kit din. Anya ti makunam, maribanang. Iti anya, maray. Nakaalaan nga ta ni Kabadong iti sakit na akas jay. Ay, adda atap ko. Angam sapay la kumata saan. Anya dayta? Amangan no naala namot kadagiti makun ko na awagwag abadbado. Adda nga men dagiti daduma dita. Nga isuot dalatan ti ginatang da iti wagwagan. Adi da pay labaan nga umuna. Anya? Ay, atap ko laang mutkit di Ang pag-aamu tayo met at talaga nga adda ti kasta. Iso arumbeng alabaan no addaman gatangan tayo abado. Addamot lang nagatang mo nga agas mo ijay butika, ba daw? Addamait. Apay nga raw anak panimid ka di taabay titawa. Ay, masuro na kiti panag-isam kanya ni parinteng. Anya? Agasam nga Ibaga na pa ikiday, ngaglabo sa kano ijay sango ti paradaan da kwarog ijay ilay. Ha? Sadak kita-kitain, manipod ulaw, aging gatsakak nga umisisem. Anya? Ay, masurunak ta pakaragsakan dan samot, hindi pa nagkurad ka. Kasano nga'y marituyang, agkurad mo ni pare pa daw. Ay, na. Apay akastamot tan ti panagkitam kanya, kan panagkatkatawam, kapitan. Ay, pimanta agkuradan ni pare Badong, Uray agkurad, taadamot tumtumarin na nga agas na. Ay, naimbagan humaagasan pa'y. Ay, amangan numayakar na pa'y kan katikurad na. Ay saan, tadyak mo't itulok, kapitan. Dita ka man langaw. Ay, paray. Da kayong madgayam na ita. Ay, sus. Ay, nadatan ni Tata Badong ang kail. Di ka mas asidag, paray. Nya? Ay, agsublitan ko, arog. Ay, tumaraytan nga umadayo dito. Unang kail. Nalaka ay at maakaran iti kurad. Ay, intan ang kail. Nay, parinday, kwarag. Subli kayo. Basol mo Nya? Amom lang arudin nga kurad ka. Rumwar-rumwar ka pa ilang aming. Di pa ilakit, mayakar nga agpaiso ti kurad ko kadakwada. Ay sos, tinasaya at mapan ka ijay bangkag, ta ijay ka nga agpaimbag. Ay, uwi na. Nasaysaya at ijay, tado dagiti bulbulong. Wan, adu ijay ti bulong dagiti patani ang mulata. Mabalin ka numit nga agas ti kurad da ijay. Kitwan, uray jay maysa akas labayabas ti bulong na. Ay, madandanagan ako. Apay. Agagatal ti kodil ko. Anya? Ay, agukokis mo ti kodil ko. Ay, amangan no agkurad ka matan. Ay, saan mo tan Jacket ti agkurad. Ay, day tangamin ka. Tanauyaw ka, iti adda kurad na. Anya ti mapaspasama kada kayo ang kail. Agkudkudak nga rod. Yay.
Agkurat kayo matay. Kasta nga ron. Ha? Makita mo ni. Agukis ti kudil ko. Asos, taray kwarang! Timaray mo tin ni Kwarong. Anya ti ko nam kwarog. Agkurad mo't ni Uncle Mau. Kasta nga ron na nakwanang. Asos, delikado na ito yan. Ha? Ay, no kasta. Makaakar nga ron ti kurad ni Kaba daw. Lakit di Delikado tayo nga raw. Ay, iso nga ita. Mabuti nga ako na mapanidya balay da Uncle Intay. Kumusta kan ba daw? Mayata yung tuyang. Naagasa na yung tikurad ka. Awanay. Na, wangag paisaw. Awan matang. Agyaman ak iti agas at inumarkaw. Kandag iti bulbulaw. Nasaya at mo. Tapno saan nakakatkatawaan ni Kapitan. Wine, kit mabalin ko itan, ti mapanagpasya-pasyar. Ay katwan na. Ipakitam nga awanon ti kurad mau. Tumatangak man maray. Ay, ore awan gumatgatang kanya, Kabadong. Anya? Ay, di ka umas asidag dito. Agawid kan. Ay na, di ka agdanag maray. Awanay, ti kurad kaw. Ah, sigurado ka? Wine, mamati ka kanyak. Kita ma. Kita nak. Nay. Awan mo't nga agpaisaw. Ay, agyaman ak ano kasta. Kit mabalin na kun alakwan, maray. Tangay mabutang mat ni Kwarog kan ka, Inteng. Ano san ti aguray dito'y igid ti kalsada, iti pagluganan ta. Ay, di iso. Tinaskan, mapanak iti doktor. Ay, ta kayo magayam na ita. Papanan nyo maray. Parinteng. Ay. Inak ipadoktor ni Inteng, tagkurad matan. Aya, agkurad. Kasta ka di maray. Nay, pari Badong, awan matan ti kurad mo? Wangag paisa. Engat inaramid mo. Kaya't ko amaamuan, pare. Ay, di nakasasigan maray. Ang mga numaakaran na kididitakuran mo. Narigatay. Iso apanawan kayo pa ditoy. Tanay, agkurad gaya mo di parenteng. Ay, awanay, agkurad ay. Just kikit di tikastoy abiyag. Inteng? No apay mat nga naakaranak iti kurad. Ay kat, siguro tapno mapadasa mo ti agkurad. Anya? Nauyaw ka ngamin, iti adakurad na. Iso aday ti maganab mo. Basol di pare Badong. Taapay ang nagpakita kanyak. Anya? No saan ko man nagparparang, adayo ko nga inuyaw ko. Ay, agyaman na. Tanimot parinting ita, ti agkurad. Katawa, tuman magtuyang. Ay agtal na ka man ba daw? Anya? Apay masapul ay nga ibales mo, tinaramid dakan ka? Ay, katuwin mo ta. Tapno marik na timpalakam na kanya kitay. Padagkunak saan arumbang agibales ka ba daw? Umanayon ang naagasan ti kurad mo. Naagasan gaya man ti kurad ni Tata ba daw? Aywan, awanon. Ay, kunaklakit din no aman agas na. Naimbag man ta naagasan. At damot laeng kan kadaytano kayat mo ti umimbag, Kwarog. Ay, kasjay. No anya ti iparit ti doktor amakan, ay kadi mo kan kanin na. Aya. Kan siyempre, di mo liwayan ti agtumar kadagiti agas. Bayan niyaw, takas naman ti ibaga kini Uncle Inteng. Ha? Barang no maikat matikurad ni Uncle Inteng. Aya! Ay da, parinting ngaya. Di nakman kita-kitaan na Amin sa amot na partitibagin pare, agkurad ay. Aglabos ka man kini pare. Agtalda ka. Kaya't kulaang mo't makita, no amin na partitibagay, kit agkurad ay. Panawanak dito tila ibagbagam. Nya, kit nisumot lang dito ti ibagbagam kanya kini pare. Di nakasarsarita. Napudot ti ulok. Yay, kul ka lang ka ti pare. Kastoy lagaro dan ti sa adak. Kul ka lang.
Mga asar ka dyan. Ay, sorry pare ah. Ay, pumanaw ka. Nainayunam lang, ti parikot ko. Naisuti ko nam. Di isaw. Panawan kan pare. Ikan! Masurun mo't lagayam ni parinteng. Ay, sumardeng ka man si kabadaong. Anya. Apay, kaya't mau ngagsubli man ng tikurad mau. Ay, sana. Kun may isa, mabalin ayamit ti kasta. Kaya niya ngay tiyamom, amangan no agsublay. Ha? Pangasim tay sardeng mo day tangar aramidom. Anya. Imbes kumaki di agtinulong kayaw no anya ti maaramay. Kahit iso mga mintinangiro kay tuyang. Ay, oray pay, saan arumbang nga ibalas mo tinaramid na kun ka? Maladi kag danag. Manipuditan. Jakon ulitay, tinaramid ka. Nasaya ah. Kumusta kan paray? Kastulat ta Dua kabilangan ka ni Banang. Anya? Kabutang na mga minikwarog akanak akon. Ay, no siya. Sanak ang mabutang king ka paray. Agyaman tayo may na binisita. Ay, kituwin, may paray. Gaputa kayat ka atulungan. Tapno magasan ka. Ay. Adda bulbulong dito nga inalak. Makatulong da ito king ka paray. Ay, agyaman paray. Kaya't kumuti herbal medicine. Dumungag ka, tayo baga king kataramidam, paray. Kumusta ngay mo't ni uncle mo nga inteng, kwarog? Sigun kinihan ti Banang. Umimimbag ka nun ti kurad na, kagawad. Ay, nasayahat nga rudno kasta. Mabutengak kami na mapa ni Jebalayda. Amangan ngamin numaakaranak iti kurad. Sa bagay, oray siyak. Ay, mabutengak ang maakaran, narigatan. Naimbag din ata, dapay agas na. Uwin nga rod Tanuawan, kasi tayo amin dito'y amaakaran. Yan adayo na. Awan ti maakaran kada tayaw. Sabay kuma, kagawan. Mayatan ti kudil mo, enteng. Awanan ti kurad mo. Ay, maragsa ka na. Tawanan kurad ka. Kat, aramidem ka di manen ti panaguy-uyaw mo, Ha? Amangan no adamanen makitam di taasakit ti sa balay, kat mapan mo asaran wano uyawan. Ay, kwa? Saanin? Namiris ko itan madigayam ti na uyaw. Kain mga asar iti tao nga daan na yun na. Nasaya at taamom. Manipot ita. Liklik akong ti agdilaw iti anyaman a klase ti sakit ti padak ataaw. Nadidigra akong? Nasaya at tanakaamiris kamatlaang, inte. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at akatawaan nyo ni Tata Badong gapo itikurad na? Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.